Tapakan Kos Kaca Janji Pos Melino. Awan balung besi masuk angin gampang di atas. Dan roda pertama meraih. Tepuk tangan Rodo. Sawer, sawer, sawer. Ronde kedua. Tapakan Kos Kaca Janji Pos Melino. Hari besok untuk mengenalkan berlomba dengan Karang Mas. Sampai jumpa besok sore.
Besok kita sambung lagi semeton. Sekian dari Presiano Official. Berembe Pak Hanapi nih hadir nih panitia nih. Aneh.